Omunyamakuru waitu Elizoba yapitamu enkeito yazaho ishomero lya Hombe kandi yashanga abeegi abo barimu nibetebekanisiza okukora ekizamo ekyakasheshe hamwe n'ekyanyenkyakare. Omwe ahande ijo bashoborora embeera yibarukurabamo na nebi barukushaba gavumenti yokubakorera. Stephen Katabariza ow'emyaka 24 kuruga mu district eya Kisoro kandi omweegi atarukubasa kutambura arukutamburira omu kagari yatugira ngu ayitebekanise kurungi. Ndarabamo ninko mukaho kukorera practical zishangaga hanankire konka nyetegwire siyo reyo ndaze kukikora n'amani nshomire to extent. Katabariza yatugira ngu ekyetengo kye nokushanga ngu yaheza agumizemo ashomere obunyamahurire agumize ngu nibimushemeza munonga. Nabwe nko mu studio nabwe nkakora tikyetengo kugira ngo mare natambura kandi nabwo buti technology kija na drone ndagikozesa gukora buri kimwe ngeno specific kutambura ngo nico kikatuma nayanga kuba umunyamahurire ngo tindatambura. Abandi beegi babiri abatarukweza abatwarire mu kugonza atuweredwa hamwe na Biza Sula nabo bagamba hamiringo eyibarukushomeramo kandi batarukubasa kureba. Okusinzira ku kigezo kyenkya nze kale ndi mugeza ko revisinga no kubuza kubyesimanyi mu banange ngokubabuza ku nambe zinsumbuwa like doing a massive discussions mu kirasi yafe ya senior whereby abasomesa batuletera ne question papers ze to discuss in groups wetufunira to exchanging ideas n'abana abamanyi bye tutamanyi nafe nga wetusharinga bye tumanyi n'abatamanyi. Kugonza yagira ngu kuyakumara kushoma ekigendererwa kye n'ekiroto kye nayenda ngu abe omunyamateeka abase kuchwa emishango arukuretaho oburinganiza. Njagala kubeera lawyer nga mpoze emisango nga nteekawo obwenkanya mu bantu bonna b'omunsi yaffe Uganda. Biza na Kugonza bashaba gavumenti okutaho obulyo kubahereza ebikwatwa ebibarukozesa omu mashomero okugira ngu babase kushoma n'obusinge. Sensi yaffe y'amaanyi Katonda yatume ey'amaaso naye ey'amaanyi ennyo n'agiteeka mu matu, so balina okuteekawo essuula empya ey'ebintu nga kompyuta ezoogera. Kale babawo ebintu ebimu naye tebabituusa. Kati nze nsaba government webeewo ina byeweereza like in the implementation into new curriculum bagitandikawo yadde to benefiting naye not that all much. Nti yo weeri naye government following up kulaba nti oba buli kintu ekiri mu new curriculum it is done. Omwegesa wabeegi abeino burema ahambiri yabo Harriet Namande kandi arukwegesa Urungereza nawe yashoborora ahambera yabeegi n'okubarukubasa kwega hamwe n'abandi beegi kandi bo advantage y'ibine abandi baba banyami abo kugira ngo barashomesa ngaro bo balimuka tubaletenga n'amashanyarazi tubaletenga ki bo barashomesa ngaro balimuka bashome where others are sleeping bo barabali kushoma, so bali very ready kandi results zija most times nibo tushangaga bakozireje compared to aba bulijo. Mande yagira ngo